imati uzora u pisanju špijunskih romana? Jesam, kako da ne. Ne, mislila sam na domaći. Do domaćih pisaca najpoznatiji naš pisac koji je vaspitavao, možemo da kažemo, generacije, je Frederik Ešton, Mitar Milošević, koji je pisao romane o Lunu, Kralju ponoći. Taj čovjek je podstakao mene da poželim da postanem pisac, a čovjek koji me naučio da pišem knjige je profesor dr. Dragoljub Živojinović, s kojim sam napisao svoju prvu knjigu Varvarstvo ime Hristovo, koja nije beletristika, nego je suva istorija, diplomatski odnosi Srbije i Vatikana od 1900. do 1946. Još jedan čovjek koji me naučio tajnama špijunaže je ne profesor, nego pukovnik, kasnije general Dušan Vilić, koji je vaspitavao generacije i generacije obaveštajaca u Pančevu i na Banjici državne bezbednosti. Način na koji sam ja postao brend je to što sam ja, mogu skromno da kažem, najhrabriji srpski intelektualac koji piše knjige. Ima hrabriji koji su bili vojnici, ali među intelektualcima koji piše knjige, ja slobodno mogu da kažem najhrabriji i nema ko da mi stane na crtu. Jer granica do koje sam ja došao u osvajanju slobode je za ostale pisce nezamisliva. Znate kako sa slobodom? Ili je dobijete ili je otmete? Vi ste vašu oteli. Sloboda se osvaja knjigama. Sloboda se ne dobije, tačno je. Ja idem do ivice žileta i prelazim tu granicu, a onaj ko me čuva zna da ja znam meru stvari.